Yeah, namukela kambe ka Master Tsonga analyst. I-channel. Yeah, of course namuntlha ta hi kha hi endla a vlog. Of course a vlog hi vulavula hi various topics. So ta hi kha hi vona ku ta hi kha hi vulavula yini kwala. The title will be written. Mi kota ku twisisa ku ta kha vulavuriwa yini. Yeah, so I think that's only mhaka ya Gagash na Lekker Stylist. Unfortunately angeza ni kuma nkarhi wo endla ti-videos. As stated mi nga mi swona ku hey munhu is very very busy angeza ni kota ku va ni endla ti-video properly. So no vhela ni ku hayi ho hi pfa hi jampeni ka vlog since ni wisini nyana. Yeah, so hinkwenu ri voneni ku there were comparisons between Gagash and Lekker Stylist in terms of nambara. Nambara hi vulavula hi attendance ya vanhu ka ti-events. So kona is very very clear. Lekker Stylist ka xigaza Mondays i na nambara yi kulukumba swinene loko hi compare na Gagash le 17 leyi. So the biggest mistake leyi vanhu va nga hi endla laha i ku va va nga categorize kahle swilo leswiwa. Va nga yi languti hi vundzeni mhaka leyi. Hi ku hi fike hi compare hi langutisa ku 17 i ndhawu ya njhani, hi langutisa no Palms i ndhawu ya njhani. You get it? Loko phela loko va hi kha hi langutisa these places, Palms it's a well established area. Na loko ndliwa ti-event ni ma swi vona ku ka tala always like i ndhawu leyi already yi nga buildiwa kusuka ehansi. Hikuva ku ri khale kha ku vitaniwa ti-big artist khale ti vitaniwa ti-big artist no xonge rhanga na mi swi vona loko ndliwa ti-event ku tala swin'wana loko va kha va endla ti-CD launch loko siku ra press rhangana of course a va endla swa ti-CD launch. So a ku tala hi swona ku a ku tala. You get it? So the difference here i ku loko hi kha hi languta ka sayiti ra Gagash i munhu loyi a fikaka a teka ndhawu kusuka hansi. More especially ndhawu leti mi kuma ku a hi ta Vatsonga and stuff like that. He's able to take those places a kula na tona kusuka hansi ku fana na vo 17 mi swi vona vo 17 ndhawu ya Vatsonga. Like it's a club hi swona a hi ndhawu ya Vatsonga na ku ma swi tiva. Like target market ya yona a hi Vatsonga. However Gagash i munhu loyi a kotaka ku a swi kota ku va still a phula the crowd and wa swi kota ku va still a tlhela a phula the crowd ya Vatsonga still. Hi nga kombisi tindhawu to tala ngopfu leti a mi kuma ku hi swona initially like the target market a ku nga ri hina Vatsonga like ti tele ngopfu ndhawu leti. Let's take a hi vulavula hi vo the Juda. Mi nga mi ehleketa ku na that club yi vitaniwaku the Juda cave something like that mi nga mi ehleketa na yona and stuff like that. So ndhawu yo fana na leyi a mi swi vona na n'wina ku ndhawu leyi a yi nga zi ri ya Vatsonga at all, but Gagash still he was able to pull up numbers. Mi nga ma hleketa loko a invite vo xonge rhangani va ku performeni crush ya mina of course i vuyini manjeni na vo Sandlela mi swi vona va invite at those areas. A tlhela a fika a swi kota ku va a phula a number mi swi vona himpela ku tiwini ku tiwini. A hi langutiseni another area Carolonja ha swi tiva ku ya Gagash liya hi yona ndhawu leyi a faneleke ku va a tibuma hi yona like i tirheni swinene ka this place or that area to the level yo mi kuma ku se na tinxaka letin'wana va tsakela ku endla ti-events laha like Carolonja loko se yi ze mi kuma ku se va yi kha yi phusha a lot of crowd a ku ri ku va mi kuma ku Gagash hi wun'wana wa vanhu lava a nga kota ku va a yanani a phula up a large number into that area. So I acknowledge sweswo leswi ni lavaka ku hi swi acknowledge hi Gagash sweswo. You get it? So i swilo leswi loko ku ri vanhu va kha va compare la vo ka va nga swi langutisanga na ma kuma yona loko va compare nambara. So sweswo what I'm trying to say i ku loko Gagash na yena still o fika a famba ku twi a fika a nghenisa Palms ku va ku ri yena a rhanaku the event nambara yi ta nyanya ku hundza mpimo because the guy is gifted. So ni vo swi rhonga ngopfu loko se vanhu va ri karhi va compare laha va ku ri Lekker is better than Gagash without now looking at the factors leti nga kona because the various factors which are influencing the numbers at those events. Ma yi kuma yana so swi kahle hi respecta Gagash i munhu loyi a nga na power when it comes to events, so I think he should be respected. So that's the biggest mistake leyi vanhu va nga ku endleni sweswi hikuva va kha va n'wi compare. So
va n'wi downgrade instead yo va n'wi uplifta for ntirho loyi a nga wu endla. Kambe ku na yin'wana event ka vo the duty there are so many areas guys. Look, if mo nghena la you'll see kumisa loyi i kote ku va a phula huge crowd compared to Lekker lomu nga ku n'wi compare na yona, so a swi make sense ku hi side ra mina. Okay, fine vele, so that came so a ni voni swi ri karhi swi make sense, so this comparison a yi fair hi ku lowun'wana munhu i dominata ngopfu. Okay, let's take kwale phamsi ya le ku dominate, so mara yin'wana hi yini ndhawu to a level yo hi nga zi hi n'wi compare na Gagash head on. Ma yi kuma yona mhaka leyi, so that's my argument kwalaho. Gagash swi kotini ku va a phula large numbers from the bottom, so hi ndlela yin'wana hi ngo vula ku hi ndlela ka ndhawu ya plain hi nga yi vula tani, ka ndhawu ya plain mi kuma ku wa swi kota ku va a phula up a number, a huge number. Mi swi twisana ku na ku ha xisa leswi tirheni at these areas, so hi swin'wana swa ti-factors leti hi fike va hi kha hi ti langutisa sweswo loko hi kha hi endla this comparison than ku va vanhu va fika va jumpa ku alright Gagash municipality wa hluriwa when it comes to running events. Ma yi kuma mhaka leyi, I think yi endle kahle this matter, it's fair, it's fair enough. Even then of course kha hi endla ya ka leya very fun vele pleasure resort ya Limpopo Poison, we can see ku they are back. Swi kahle, it's good that they are back. However, ni vona an issue which might arise and the issue which I see here i mhaka yo va the-event organizers they were captured. So the reason you va captured it's very very obvious in most cases loko Limpopo Poison as a whole yi bukiwa yi ta famba as 3 in most cases, leswi ni swi vonisaka swona. So since a swi za swi humelela lexi hi nga ta swi vula or mina leswi ni nga ta swi vula as Master i ku ti-event organizers a va avoid ku va captured in a way yo se ku pfaleliwa Mr Post a handle. Already na ku se na swi sasanyana ku there was already an issue lowu hi languta tigigi ta Mr Post but a hi le ka tona ngopfu teto, but what I'm trying to say i ku va nga vi captured when it comes to these things. Loko swi nga ona mani mi kuma ku se ku na specific people lava se va bukiwaka ku nga Limpopo Poison, mi kuma ku lavan'wana like vo Mr Post a va ha langutisile. So ni nga vula tani ku the-event organizers a va careful. I understand vanhu vo fana vo khala they are in business, hence now va ri ku sponsoring, so sweswo loko ku ri himpela they are sponsoring swi fika swi vanga an issue because loko they are most likely to be biased loko swi fika ka the-bookings ma vona nyana, so that's the issue. So hi swona hi ku vona ka mina I don't think a fiki va jumpini va vheta va ku hi vo ti-sponsors because sweswo swi vheta swi rhaba mhaka yo vona va lava ku endla peace, you get it, swi vheta swi tikomba ku it's all about business. So yeah, ni nga vula ku ka ti-event organizers in overall va nga pfaleli hosi ngove ni vona swi ta swi nga ri fair sweswo loko se hosi ngove se va kha va hi pfalela handle, so a va swi fix, a swi lunghisiwi the sooner the better loko swi nge saseki in other words a va avoid ku va captured, a va avoid ku va captured loko sweswo swi ta onha, loko ze swi onha laha obvious ma swi vona ku hala tlhelo Benani president yi na ADP somehow swi nga swi affecta na le ka the party, vanhu va ku ni nge vote because swa fana I mean like Ben Mayengani somehow i pfalela Mr Post gigs in some way or in some format somehow, something like that. Yeah, so gig of course yi ta yi ri kona at 16 September, very fun valley pleasure resort. Swi kahle swinene, mhani ku vula ku hayi we're expecting large numbers there and hopefully ku ta ku ri karhi ku ndliwa mali yo tala. So this place na yona a hi yi tivi leyiwa, very fun valley pleasure resort mani yi tivi, so hopefully yi ta tirha kahle in terms of numbers because mina personally ndhawu leyi a ni yi tivi. So tanihileswi mi swi vonaka Gagash hi yena va nga ta va kha ri MC at this area, so hopefully ku ta tirhiwa kahle hi leswi mina ni tshembaka swona, just hopefully ku ta tirhiwa kahle hi leswi hi va navelelaka swona sweswo. Mara warning to event organizers a va avoid ku va va captured timhaka ta swona. I was thinking overall we have covered a lot of factors here
Maybe ngo hi kha hi khumba mhaka ya King Tsonga laha nga yi vulavula. The points ta yena King Tsonga ni ti twile. They are valid. Swi twarini swinene. Ngopfungopfu na point leyo loko se artist yi bukwini mi twanane amount yo karhi. Like the amount should not be reduced simply because vanhu a va attendanga. You get it? Sweswo it's not the responsibility of an artist. Sweswo swi fambisana na marketing. Vhele ha swi tiva ku hi sayiti ra master team na swilo leswi ni nga vhela ni swi vona in terms of events. I ku marketing hi yona yi tlanga ku xave xikulukumba swinene. Marketing hi yona yi tlanga ku xave xikulukumba swinene loko swi fika ka ti-events than other factors. Hi ku ma kuma yi kona event mi ku artist yi kona. The same artist hala n'wana yi fika yi phula a certain number yi tlhe yi ya kun'wana, then at the other area yi fika yi phula a certain number. So swi kombisa ku there are many factors which affect events. You get it? It's very, very clear sweswo. So the artist Nimana King Tsonga, they should not be blamed for the number of attenders at the events. It's not their responsibility. The event organizers are solving mhaka ya vona. You get it? So na swi very bad. Mhaka leya exploitation yi va yi bad le. So kahlekahle mhaka leyi vhete yi va yi ni pfulanyana matihlo in terms of loko yona J John a vula ku goodbye Gaza and stuff like that. Swi kombela ku maybe some points there swi endla mi kuma ku maybe a swi fambisana na swo i yo chaka ku vula swa exploitation. You get it? U kuma ku a hakeriwa swimalana leswi u kuma ku a wu sali na nchumu, like you're working hard. To a level you at times wo zi hleketa ku one kanti online streams once. Hi ku ni ta ni nga luzi ngopfu and stuff like that. Hikuva u tirhisi ngopfu energy as compared to attending events and risking your life. Obviously you are risking your life when you are traveling and stuff like that. So hey, ya kona hi leswi hi nga ta vula swona ku the event organizers na mina ni pfumela na swona leswi King Tsonga nga swi vula a va lunghisi mhaka ya mabukelo. A va hakeli vanhu mali. If they cannot afford va nga va book. Loko swi komba exploitation leyi nga va yi tele ngopfu la ka Gaza laha. Hikuva mi kuma ku tin'wana ti-artist hi swona ku tibuku ko tala but a va nyuki man, what's happening? A na vula mavito ya vanhu, I'm just saying. Mi kuma ku ma swona ku these people a va le ku nyukeni but va le ku bukiweni ngopfu. So swi loko swi sukela ka that point leyi King Tsonga nga yi indicate leyi hi vulaka exploitation. So mhaka exploitation a yi heli. Exploitation a yi heli. Sweswo swi nga vuriwa if mi kuma ku artist va nge swi koti ku yi buka with the full amount. It's better va yi tshikisa sweswiya va landza lava va nga ta kota ku va va buka with that amount. You get it? I think so we can finish here. Hi fambe ngopfu. Loko ku ri amukeza ku subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe.